Poslanik Aleksandar Marković predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za stečajnu aferu povezanu s bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem. Želite reč? Zahvaljujem, predsedavajuća. Saša Radulović je jedan od bivših partnera prethodnog govornika Boška Obradovića. Znate, kod njega se nikad ne zna. On te partnere političke menja, što bi narod rekao, kao čarape. Ali, kada je reč o Studiju B, evo ja moram da priznam da sam lično gledao nekoliko puta prethodnog govornika kako gostuje na Studiju B. U kampanji za beogradske izbore nekoliko puta sam ga lično gledao kako gostuje tamo i priča kojekakve gluposti. Ali on neka najbolje pita svog sadašnjeg šefa, neka pita Đilasa za Studiju B, on mu je prava adresa. Pitaj Đilasa, on će ti sve reći, on sve zna o Studiju B. Dok je Đilas bio gradonačelnik, niko, apsolutno niko iz Srpske napredne stranke ni sekunda jednog nije smeo da bude na Studiju B. Bila je apsolutna zabrana, apsolutna zabrana, ni sekunda jednog niko iz Srpske napredne stranke nije smeo da gostuje. Da se vratimo mi na temu finansiranja Dveri, ono što malo pre nisam rekao, tu je Ministarstvo dijaspore. Ministarstvo za dijasporu je 2009. godine dalo 300.000 dinara lažnoj patriotskoj organizaciji Dveri. 2008. godine Ministarstvo vera 400.000 dinara je uplatilo lažnoj patriotskoj organizaciji Dveri. Onda imamo 2008. opet Ministarstvo za dijasporu, isto 300.000 dinara. Sve ukupno milion dinara su dobili od Ministarstva za dijasporu i Ministarstva vera u toku jedne godine za svoj rad. Imamo i inostrane sponzore. Pazite sad ovako, Drago Kovačević kaže – Dveri su u Moldaviji bile na političkom skupu zajedno sa Željkom Markić iz hrvatske organizacije U ime obitelji. Ta Željka Markić inače je poznata kao neko ko se zalaže da se Srbima u Hrvatskoj zabrani da mogu uopšte da glasaju o izboru Vlade i o donošenju budžeta. Sa takvima Dveri rado sarađuju, zajedno putuju po belom svetu, zajedno učestvuju na kojekakvim seminarima i organizacijama, vrlo lako nađu zajednički jezik, verovatno i tu ima nekog novca, verovatno i od njih dobijaju neke pare. A kada je reč o nasilju i kada je reč o tome kako Boško Obradović ne napada žene, evo ja ću navesti 4 primera. Gordana Uzelac, Mara Dragović kao novinarka Pinka, Maja Pejčić u Republičkoj izbornoj komisiji, Maja Gojković kao predsednica Skupštine i to ovde u Narodnoj skupštini. 4 slučajeva, 4 napada na žene. Gde god se Boško pojavi, tu imamo nasilje. A danas nas optužuje za nekakvo nasilje. A nikad se nije oglasio povodom ubistva Ranka Panića, koga su ubili ovi njegovi s kojima je on danas na vlasti. Oni su ga ubili. Isti oni koji danas prete vešanjem, silovanjem i ubistvom i premijeru i predsedniku. Hvala.